every distraction again when not you balak man tetut jingmut jing berkat jeni rai hagani ka por kat bangi yaro ngi mani yo try ujuni ngin ai bet ke baro shu ngin pet bet tang shu ngin khmiet bet laki khmat ki jenu tang shu nama ka jingera one bet tang no try oh hallelujah hallelujah Jing on, lekala berlekong lako, mati dong kinong tre habriso, jong mit benaya ketin jong trai, api uwan hati lo, tension tung kasi, anjing sawat turoy, rana sur, bagas nem jong jubili, naluk sayon jing penim. Prepare ye the way of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds,
declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. Oh yes, Lord, there is no one like you, Lord. There is no one like our Jehovah. Oh, let us sing together. There's no God like Jehovah. 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 Oh, there is no one like you. There's no God like Jehovah. 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 Riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice. It's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. Tuhan hati Lord, Bengsan kung kasi, Ajing sawan tuhoy ranasur, Stem jong Jubilee, Nalong sayang jing penem lawan. Tuhan hati Lord, Bengsan kung kasi, Ajing sawan tuhoy ranasur, Stem jong Jubilee, Nalong sayang jing penem lawan. Nalong sayang jing penem lawan. Nalong sayang jing penem lawan. Hallelujah. Oh, there is no God like our Jehovah. Oh, there is no one like you, Lord. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, there is no one like you, my Lord. Bangin raki sun ki changi. Oh, bangin aki chingaro ki chingmani ki changi. Amanom dan shuble bakumo. Oh, hallelujah. There is no rock like our God. Hallelujah. Oh, there is no one like our Jehovah. There is no God like our Jehovah. Oh, Rabakiri, Alabakosi. Oh, Jesus, Jesus. Bangin raki sun ki changi manmani. Oh, banyaro ilu Jehovah. ព្រះសុបាយភីក៏ទាំងយោត្រាយយេស៊ូបលាយ៉ាប់បលាមីប៉ាត់ក៏ជីងទេឧបលបោថោជាគនងកូរិនវងបាលដាយោគ្រីស្អំឈិមលបមីប៉ាត់ក៏ជីងេចជងីក៏ឡងកបំដននងរិមអេរូអេម null and void is vain anh ngồi yêu blay bốc thêm ông, bốc thêm ông, bà là đây ông Giêsu khá, rồi Paul ông là đây ông Giêsu ông xem là bên mỹ pat, cả chính mỹ pat cả chỗ trai Giêsu cái đây cả chính job cả bậc khao, vậy cái chính cái baro cái bà đón hàng cái bát thầy, cũng là ông mình nè, bà vật cái brio cho cái bát thầy, cái tiếp thích, bảo Giêsu ulami pat na kajing tep. Amen. Kulay sibun di kan lana itu kejirwan filaya lam mentan berwai
Manang tang ngit skem hakisi manang wan ru ngit sai ruai shu bang yen don ka celebration hakaktin pertaining aban ong jam session re hakaktin jogi bang te celebration ngit shu don mit tang man ruai ro ya ka kateng ga jo trai ban no pan im jongi u Jesus Christ te kitu ki badan Bible bat phi Hila ban yeng di ke shong jo phi bat ra ka Bible Ninya pla kat tu kat ni kiai ki ba tho na ka tien jo oblei te phiwan je seng na du ka de siu oblei ban wan subhawa dum shura tai mobile ra na ka Bible hallelujah ki ba don ki Bible la ban yeng i pla ran kat ban nga ka ni ka por ong kom ni ong kan ni ka de ka tien oblei Kani kedai kaktin kabak kuj, bat kabom kela jauh blay. Ongai id ye kaktin ublay. Ong kaktin jong me, kalong ka syarak iki kejat jonga, bat kajing syai iki lentiyat jonga. Plai ke ni kajing pla ong jiu na matrai lapan scam ya kaktin jong me habneng pla biang ke ni ong kaktin ka mino action tur jong me kan wan pai sudah syami Henry kan pendep ya kata ka mela mesingau pha Kan roi ru hakaba mela pa yaka oga beneng baga perthei kin leino Henry kiktin jong me kin leino satya ong me up me yada me sumar yakaktin jong me ban pendep yaka ong amen kilaban syong kitu berkhoi belap keren mentan belaya pla mentan kidon baru nak tin ga jo blay ong ban nga hallelujah ki ruai le ruai ngai skem kidon je deiru bat ke ba blay bu do no jonga ban keren ga singi bat ka kubor ke makwa banya sam padang jongi ki khun jo blay ka kerteng jongka the title of my message today ka kerteng joka jingalap ka jonga ni ka singi ka long God is God ublay uday ublay ong hallelujah ublay uday ublay nioi haki news Malakas ngi puli kot kubor banado une ubnai Oktober beladep kat nyau tarik arajar arfulai ya katma hapdeng ki Israel bat ki Hamas ke barang jah do menta banamar kan ni katma ke bajah hapdeng ki Israel bat ki Hamas bat ki we kiri ke marjan kakta Om tai kini art likiri, mereka kata ya kiri juga pertai. US, UK, France, Canada, bat kiwe kakta. Haba kiri juga pertai ki bakam he shu. Bani kari Israel, kum ke India, kum ke China, ke Pakistan, kele thma. Ka perthei kam khi than ngio I hashwa jogone ka jingja Israel ka thma hapdeng ka Russia ba ka Ukraine kam da kta than ka perthei kam khi ka perthei hadu ka ta hare shisien bala ja ka thma hapdeng ka Israel wala ile iri barit ka kta ka perthei barok away ong ban nga hallelujah ka jingkali kalong balay mo kalong kumta
Balik kali long kumta. Kajubab kadon hagaktin kajau blay. Kan mau gina pelaman ni ngait ya kaktin jauh me. It ya kaktin jauh blay. Lagi puli ni kaktin jauh blay hagak kitab kajau Sekharia. Kalau nong kabakat gini pe dekat banangkong baterter hadu kabalai. Singap ngan puli menganang ni. Sekharia kat iwei lain ngan puli. Ublei wong kajingkit kaktin utrai yaki Israel. Kumni uong utrai ubasyang yaki beneng buat tau yaki beneng kasun baki baro. Ba ubla seng yakan nongrim ka kendeu buat tau ka pertai ublei Jehovah. Ba ubla penlong yakan mensim ubriu hapo jauh kamu buat tau ubriu ublei. Wong hakmi ngan penlong mendai ubriu. Ublei wong ngan penlong ya ka Jerusalem ka kuri pensyat lengwit. Kau mut kata ka kuri ka penkilut ya ka pertai berokawai. Haki pajba baro ki ba syong saudong. Bar halor ki jingdon halor ki judaru kan long kata ka jingkerkut ya ka Jerusalem. Kau balai, ti kan jaha kata ke sengi, kan sawan, kan saja. It is coming soon. Bangan penlong ya ke Jerusalem, umau bakhia. Ya kipai ba baro ki bakit ya ka haki on penmong sat yaki. Balki jaj beriu baro ka kendeu kin lumlang persya yaka. Kata dia kajing keren ka jauh boleh di hajar snem. Iba mensyua. Kinya lumlang persya yaka. Bang yoi menta ba ka UN, ka UNO, ka bunkam. Tang la jaga thma Israel. Ka UN kalabun kam. Banang ta sika wei kalong ngiyo iru bakiri joga pertegi ba don hapo ka UNO United Nations Organization. Baro kilong persya be ke Israel. Hakatu ka nyotrik habaki Hamas kila katu ke Israel ndon bakeren. Raisi sin pakai Israel kayeng. Wala datang arba laingut kiwei pa kinosyun. Tangga tala syakren. Nama balay baka ktin ka jo blay ka ong. Baka kandeu kibriu haka pertei kinya yeng persya ya ka. Habang ipet ya katma juga Israel. Kadai kajing pendep ya ka ktin ka jo blay. Ditangkat tu kan iteli kiri ke pertai, kiba don rengkat bad ke Israel. Ku ki kuon jo blay, ku ke balang ke jo blay, keleng ke pertai, bagi bala banyi pek ru hadin dek media, YouTube bagi kiwe ki channel. Ku aban pen kin mau ingi ke balang bangim dei ban kelet, baka Israel, kari Israel. Kadang day kata kabalong ka peleumat ka jauh blay. Israel is still the apple of the eye of God. No matter what, that is the covenant of God. Kata ka day namar kajite jutang ka jauh blay. Haka jutang ka bau blay ulete badu Abraham, Isaac badu Jacob. Ublay wang, this is my everlasting covenant. Kani kajutang kadai, kajutang kabane bom jiukut. Don Kikistan hani kisngi ki ong, ay si to Israel, kikentai yu Jisu. O kisho ikino yalap, habkile yalap, isi. Dengan sajubab nakaktin kajoblay, bapin sa i ki Israel. Skap kay bakaktin joblay ka ong, siapang kata kajutang. Genesis kat nyod kat kendai. Badu blay ulaong how Abraham
Kasara ke tengah jome kan kayu kun yami. Ban men khot kerteng u Isak yu. Ban ngan penlong ya ka jutang jonga. Mdei bau blei u bek yu. Mdei bu Abraham u bek yu blei. Ban pelong jutang. They blay willingly daladi hiwang ngan penlong ya ka jutang jonga bat u ya ka banlong ka jutang ka bane jiunam. I will make a covenant with him that will be an everlasting covenant. Baru sembai jong u hadin jong u. Ka ketinga jo blay ngiken mau syu Naka kitab kaba ar ki chronicle kalnong ba ar phau de khot ki ban nhiều hang ne ka benta habau Josaphat us em je ka Juda umut ban lek ye le thma bai ki tau bar utau pai ba ubabun hadu kata-kata habau pe ye ki jong ki sipai jo ki long batang khandiat e Parabau pai satai yo i daki lak kitai ki no shun ki lawan persayu. Parabau Jehoshaphat ula duai ho blei. Upen kan mau ya ni kawi ka kentien uong. Uong kumne uong. Try mem kan mau ka jutang. Mem kan mau try ka jutang ba mayate baru Abraham ubadei uparlok jongmi. Abraham is a friend of God forever. Hatu memkan mau ya kata. Banamar bau Jehoshaphat uin buk ya kata ka jutang ka jong Abraham boleh te baru blay te baru Abraham. Ublay ujubab ya kajing duai ka jong u Jehoshaphat baru ai ka jingjop ka bakrau haki ketiga jong. Kuki kun jo blay ngap ba. Nga ngej. Bagada ngej handu ka donut jonga. Wat mentaru. Hoi nia duai, hoi nia yam, nak menta ke Israel. Renga ngej skem nadu ka donut jonga. Ublay ubadang syong ha ka ket ka jong. He is watching over Israel. Upej ke Israel. God is watching over Israel that nothing worse will happen to Israel before his time. Kanu ka basniu, kanum ja ya ka jaj beriu Israel. Shua ya ka por ka boblay ulabu bahkan ja. Ong bannya haleluya. Ngiyoi na do basdang na dukis hajar snem mensyua. Ngiyoi bau setan ulang persya ke jaj beriu Israel. Bau pundon kam deki beriu. Ban man kapor u setan u penlong ki nong yalam haki ri ki baper na do ki por ki hajar snem mensyua. Ban persyang ban pendu jaj ke jaj beriu Israel. Mendai tang ye ki beriu wat ya duk ka kendauru to wipe out Israel from the map of the world. Na du ki por ba mensyua. Habang kren pang Israel ngamut ban ong tang yaitu i kendau ibarit hang tai ha Middle East. Habang kren pang ki Israel kamut. Dalol ka kendau. Kamut ru ya ki jaj ben riu. Ibawan lang ba Abraham, Isaac baru Jacob. Jad beriu Israel. Ipuli na kaktin ka jo obleng yui. Haga kitab Exodus. Kani ka slong tangka gist. Nakamenta jongi. Rengangit skem kiba iya ikaktin jo obleng pipuli bat pitip yaka. Nalo ka po jong uparu. Ukwa, ulakwa, yakaban penjot tiaw, yakikun Israel. Rengkat baik kenong Egypt. Anrei umlak.
Why? Because God is God. And this same God of Israel is your God. Is your God. Unil ju ublei ki kun Israel de ublei jong pi. Ông ublei ublei jong. Ông ublei ublei jong. Ông ublei ju ki Israel. Ublei ublei jong. But kay ki ba jakalong ba habau paru lakwa ban penjot tiaw ki kun Israel. Ban pendu jaj ki kun Israel. Hanre uladu jaj eladi. Hagaba ulangam jelap bat sipai bat ki tiaria pom bat ki kalia pom baro haduriau. Mensyua bang pek ya ketuka film Ten Commandment. Iyo i wan menget ya ketu. Hoi ki bun ki bentai ki tanat ba. Hanre i bentai bang ngamet kalungan ni. Hana bau paru laj im. Ulai biang sipo yang im ubitari kalok. Uparu klem laj im. Namar Moses hadien ba urwai indra ya sisilang ko dira urwai ong melak nyat yo paru. Saya kebat jeliu ke duriau. Nak terau mana ba ong bolat im. Klem laj im. Ngipuli syu nak ketin ka jo blei. Nak kitab juga Esther. Iyo i kumno tu ubriu ubakreteng u Haman. Ubalong kamu deputy prime minister. Hakakti ka jong usim Ahasuerus dan Xerxes. Ba uniu usim Ahasuerus. Balong ulok jong ka usim Esther. Usin Syar ya ka hima Persia ke balong ka Iran mentah. Bang yo ini kaktin ka jong ublei. Bauni ubriu bakerteng uhaman. Ula bribe yo siem. Ula tau ki ba bon ki kita ki rule ki laws bat ki we. Ba kata kalong ba ka jimot ju kalong ban annihilate. Wipe out all Israel from the face of the earth. Pendu jaj barakot ku ki kun ublei ki ba i ka Bible pulih. Sapuli dengan kitab Esther. Ulah temuan pendua jaj nadu ki kelung hadu kirang ba mdan syu iweiru. Ega bakadu ke ke baja. Aga bakadu kalong ba mau ya di usha pasi. Bat ke yeng jo Israel mjai Eruem. Kan ma masiu blei ngong God is the table turner. Itu kibri kiba im haka hima Persia hatu kapor ka hima Iran ke balong mentah. Kila pen kre eki wat ki sum, kila pen kre eki tari la banong, kila pen kre eki sedi, kila pen kre eki yaki ba bon ki aka Banyamino haka takasi ban syakrai kli ban penyapek yaki Israel baro ban wipe out. Naka pertai. God is a table turner. Hallelujah. Ong bannya haleluya. Dan mau kaktin jo blei ka ong no weapons formed against you shall prosper. Every tongue rises against you shall be condemned. This is the heritage, the inheritance of the saints. Mdon kan no ketika tiat maka ban yang persyai piki kun jo blei. Ya katulah keren ya kun Israel. Hanya namar ujisu ngikam kenti kituru. Ong ban nga haleluya. Uneu Haman la persangkat bala. Ngangej kem mdei mo u de setan hadin jo u. Ade ublei ude ublei. Bah kejakaban pasi ya Mordekai ban penyap ikun sel baro. Kaya baja ublei upen kelalut kita baro. La pasi ya Haman la penyap yo. Ikun Israel kiyo kabor ban penyap kat ya kawaki kimon. Uki kun jo ublei. Kidon ki jet niam mentar wata India. Si pen teng ki news. Bagi pen kre ki white. Pen kre ki tari bagi we tip lanu bagi perkat bagi yo no kabor.
ban shu masaka ki khon jo blei what shape being God is a table turner you do not know nakatara shania be ho blei just trust God kamu ong ipina du ka basdang setan opsha ba ushu ni kun Israel la tumun penjot hajar snem menshwa u asap mdai u asap mo asap u batho ika we na ke jirwai sam u dwai sho blei ne ka jing dwai ye ka bla record hakasam ka ba prapulai sngap ke iba ktien ka jo blei ka ong sam ka ba prapulai singap ktien ka jo blei ka ong kum ni uni u asap u dwai sho blei na mar how ki por ki don ki ri ka perthei na du ka por ki don ki ri ka perthei ki balaya selalang ban penjot no ban pendap ban penjot thiau wi ki Israel singap ke ba ka bal ka ongan puli ka khot ba kal nong bal ka sam ba prapulai kan mau ki bangai ka sam kam judan lonong mo maka de ka jirwai ka de tangkan namba sam prapulai di khot ba nang kong ba ar ba balai ngan puli nang ni singap au blei what singap jar but what long jar au blei na ba hakmi kinong shon jong mi kia win ba kita ki ba shon ya mi ki penyeng ya lagi kli ai bo asap buong kita kinong shun ki ba shun ya mi mdai kita kinong shun ki ba shun ki Israel hari ki ba shun ya mi ki hima ki ri ki brio barab ki jatnyam ki ba shun ya pi ukon ba ka kon jo blei ki shon yo blei e mano banyele persya yo blei amdan kedekot ke balai kilia tau buj ban persya ye ki brio jong mi bat kia selalang persya ya persya yaki kiba i jong mi banang ta khot ka basau skap ha kum niu ong wa sab ong kilaya ong yang in pendu no yaki bakin omlong ka jat ben riu bat baya ka kerteng Israel on ken mau shu na du ta ka por na bun kiri ka perthei ki ko ban pendu jat ki Israel mereka Israel hadu menta kayeng God is God ong banya haleluya dan kumba khatway snam menshwa don way u president jo ka Iran uba iku biang ya kani ka ju ka kentin ka bong wipe them out from the map of the world maka kateng ju ka long Mahmud Ahmadinejad mau tu brio u perta u iku ka tau khot iki brio ka perthei ban pendono iki Israel but ban wipe them out from the map of the world. Rei u lakut Israel kayeng. Because God is God. Maka tadaw ko kikon jo oblay. Tugin shat command. Bangi don ya oblay bakumuni. Balay ba oblay umsya bakitu ki eki plan ki brio bakin ulong haba ki plan persya ki kun Israel kadaw kalong kamoong ipimani bau blay unum sya ka nu ke eke ka basniu ka banjagi Israel kat bompat poi kapor ka ba ulabu bakan ja umatnya haleluya
Don Kyrgyzstan. Habis pej ki dur, ki news, ki bajam mentah Israel. Don Kyrgyzstan even born again. Ini isi ki Israel. Bam datang mentah kamen sywaru, datang mentah belajar negara tama. Kamen sywaru habis yo bagi Israel ki kentat yo Jisu hablai alap ya ke gospel hapreng jo ki syok penban ya ki nong alap syot ke jaka. I see to Israel. Resngam manong yepi. Sengam manong yepi ba sejrong seporu kumju. Ngai ngu yo blei. Bagi kentat ya ke gospel. Ngai ngu yo blei bagi kentat yo Jisu. Ngai ngu yo blei bagi Israel kiken dan kentat yo Jisu hadu menta. Kay kata ka secret balay bang ai ngu yo blei kadau kalong kani namarba lada ki Israel kilap diang ya ka gospel lada ki Israel kilap diang yo Jisu onam danji penim shu ya pi ba dianga onam danji penim shu lakut. Chapter is closed. Salvation chapter is closed. Lakut. Balik bang ai ngu yo blei habang yo habang kim pediang gospel ngo try ko blei shibun. U blei utip lagi jong Gibril ke Israel. Nak tak ke covenant. Kay baun le. Ko ki khun jo blei. Ngai ngu yo blei nam ki Israel. Habis ki kentai. Namala dah kila pediang. Kata ka pau syai kedar. Baka jing penim nang ta jongi kalakut. Jinga jo blei kalakut. Ka kitab juga jing penim lakut. Dan syu. Ngan pani ngan proof yo kata nak tin jo blei. Bagin se puli mentakum ni sespang. Upol hakata ka jing ipau barat ba jong. Bau ong haka city saki win city Korean makala. We tu spang kata ka jing. Leju sebeneng banyak kendu. Baru blei ba kiwei banyu hata Jesu pau. Hakata ka jing pen pau ka jo blei. Tau syong bo pol di beri ba skoret. Habau tho itu ka jing pen pau ru ka khadu ong. Ngam saudon kamban na batay tan hadu kata. Wong balay na Mario ba kibriw kiro nga. Ang ban nga hallelujah. Manaday mga nga niya tulad bar o koy kinawalay lawan apostol mo. Lawan tayo briw. Behave yourself. Nata daw. Polong may mam nakawatan may tuwa ita. Banga siyem ting yo kibikiro nga. Yo kipeng kraw pat nga. Nga siya tangkat tukat ni. Kuki kun jo oblay. Ya daga jing singurit akamat jo oblay. Ya daga jing singurit. Kaya ipilen haka hima oblay. Oblay utip na ta jongpi. Ay kibriw kin perta. Ya kaya ay ba pilale. Wanong perta ladi. Ong ban nga hallelujah. Wajo nga le kumta nga duay kumta nga le kumta nga ay kumta. Please. Jisu ang uta buyo hagabari unsa ay nong yepi hagabapaw. Ong ban nga hallelujah. Kaya ba Paul utho ang nisngap nga sutnat nga puli gini kintin nga das ngo ay ngu yo bleng das ngo kada one kata ka new revelation haga jim ka jonga. Nganya puli ka shitish ki room ka ba no khat way. Katukan ni ki dikon. Katukan ni dikon anu puli lut maka jrong. Tang katukan ni dikon. Kani kadai jipen pau ka jo blei. How apostle Paul. Singap. Long ne mangan puli mangan ang ni. Ngalai kalau nong bakat way pilaban tho basa puli haying. Sekaman puli mangan ang ni ngakwa ba pin long attentive. Mo? Ikum ba upol hangiu ya kren be baru blei. Ikum ba ya syong baru blei ban ya kren baru blei. Baru tho ide sithi. Bad wong kum niu ong. Ngakelite kat khat benang kong. Ngakelite.
Ublay ulah kentai no khai yau tau pai lang jong balai bu ong pai lang jong. Nama kadau juga jutang. Bo Abraham. Wang keliti ublay ulah kentai no khai yau tau pai lang jong. Kajubab kalong kamlong kumta. Namar ngaru ngalau kenja Israel nau sembai Abraham nakajat Benjamin. Khot kebaar. Ublay shim la kentai no khot yau tau pai lang jo u. Yau ba ulaya thu lepa.ต้อง stop no tang hai tu bentar. Yaki ba ulaya thu lepa. Yaki ni gaji thu lepa. Dalong kabala in sepet sibit la ni we pat de kapor. Ngan le ngiep jom mentas kat khot ke ban nyu. Ini jom sekat kat buat new, buat bapra. Sekarang play mengenang ni. Community, ya kibaki Israel kiawat kenang, ya kata pleng kim shim la shim. Setelah ki Israel kimuat gaji penim kiwat gaji penim. Mereka kim shim. Henry kata gajing kala shem ken. Henry kita bahasa lapen no. Dekat bapra. Kat kumbala tho. Ublay ula ai mana ba ai. Ublay ula ai haki. Ya ka mensim ka jing yo thia lengai. Ya ki khmat ki ban om yo i. Banyak skor kiban om yo sngau hadu kani kasngikeng. Ono penlong ki Israel bekinum pedang yu Jisu. Dan mano bam pelit ki khmat jongki. Nang tangi ni polis shu. Kedekot kat way ba kat ar sngap. Kat way ba kat ar. Ngakelite shisha kaya jentut kenang banya hab du no om kumta Henry pleng da kata ngabahas Henry pleng da kata gajing rengkang jongki ya kata gajing penim kala jahaki gentil. I see to Israel short itu dengan lap. The yo ngai tu short dengan lap ngan tham. Come on. Maka kadang dia kaya juga gentle. Kadang dia kaya nam ta jong pi bat jonga. Ngan pulih biang dekat way. Ngakeliti shisha kilaya tut no kilaya jentut nang banya hab du no om kumta Henry pleng da kata gajing rengkang jongki ya kata gajing penim kala ja haki gentle ya kapan pen singopi hun yaki dekat bakat ar singap ha dekat bakat ar tila da kata gajing rengkang jongki kala jalong gajing manbha ya ka perthai Baik kata gajing du no jong kata gajing du jongki kala jalong gajing manbha yagi gentle hatu kebakat nu kan long ken hatu kebakat nu tam ken kan long gajing dab jongki chu ai ngồi yo ble ini pri khat ar phusan na do khat ar phusan singap ba Nado kat kat arfosan, ku ki khon job le. Tung ye ye ji tin ka job le. Snap. Ke bo shakti ju trai. Ha ka ji I pau tho kum ni. Namar ngimon ye phi ban om tip. Pola do don hang ni ong ku Grace Covenant Church. Ngamon ye phi ban om tip. Ko ai phi ban tip. Ngamon ye phi ban om tip ku pra bangai. Syapang kani ka jingmayan, kani ka jingmayan. Kan mau ong mystery. Mystery, wonderful is something that you still can't define. And mystery is something that you cannot define.
Kata kejimayan kalong ba melaban bataya ka. Siapang kani kejimayan yo pilong di batarai start yaledi. Ba kajing kala jalong ya siteng silyang na ki Israel. Skaba kani. Tad onda kata kajing dap juga gentil kan yo wan hapo. God has set a target number. Ublay ulabu ya katakan number ula target katnu lak katnu million ki gentil kin rung siya kajing penim. Bahadin baki gentil kata ka number juga gentil kala dap. Ublay now close the chapter. Now I will turn to my people Israel. Omat nga hallelujah. Ay nguyo ublay balana. Ay nguyo ublay rihun, ay nguyo ublay bok, ay nguyo ublay mangi baro ang ni ngidang don la include ingi haga jimpan im. Ngidang yo ban rung hagata kaya. Kabade ka jimpan im. Namar onda kata ka number jogi gentle kaladap. Akut. Beliau nak ngalai kapor kat tu ye pigi gentil. Pilek bom siknyau. Mentakai por kalakut. Unumbar ladap. Nak tadau la close. Sengapa? Oh ngai nguyo blame takani. Ngan pulih yang arsan. Namar ngam mon ye piban om tip ku para bangai. Sepang kani ka jumayan yo pilong iba tarai stan ildi. Badi manga. Baka jing ya kala jalong ya siteng siliang ki Israel tat onda baka ta ka jing dap juga gentil kanda yo wan hapo. Lada ong mentakum ni hang ni po church hall nyam arhajar ngud. Libri la itu wan arhajar iwe subhasa tai. Takut, no more place. No more seat, no more space. Kalau orang Yesus kum no, kalau riu, on da kum ta, ti on penim ya ki Israel baro. God is still on the throne. On da kum ta ti on penim ya ki Israel baro. Kumbala tho unong pelaj no un one me no na sayon ngidang ruai the time this is the days of Elijah deh dalam jeruai mana praise worship saya don ja lengai yo thia ni basit ke beneng. These are the days of Elijah. Unong penim unong pelaj unyon me no na na Sion. Nangta, but un pen paino iki judgment real. Un pen paino iki jingbom real blay now Jacob. Un pen paino iki jingbom real blay now Jacob. But kani kalong kajutang jonga haki. This is my covenant with them on blay. Ondangan kitno ya kipop jongki. Leon kit no ike pop junkie. Kumta syapanga gospel skapa. Kumta syapanga gospel kilong kinong shun. Ilem no. Hiat kamano. Bom no dawan hang ni. Kumta syapanga gospel kilong kinong shun na kabenta jongpi. Oh! Kimpriang ya ke gospel balai naga benta jongi ladakan nembar jongi gentle kala dap kumbasan post nem mensyua la kelus ya ka chapter ke jipen im ngalakut dan isu Siapang ka gospel kilong kinong shun nakabenta jongpi.
Nak tahu dua yang tak Israel, aingu yo blame tak jongki bagi kentai, mau blame utip pat ke banle nam tak jongki. Henry sepang kata ka jing i, kilong bala i yaki nak benta kita ki kepa. Nak tak ka jing i jo blame yaki Israel, kilong bala i nak benta ki kepa. Kemudian nam tak jong no, nak benta Abraham, Ishak, baru Jacob. Namar kita kijing IA. Bat kata kajing kot ublay kelong baklem jing kela bamut. Kat balay po. Namar kumba mapiru menu pet kanisi. Namar kumba mapiru menu ru pila julong kibam ko ngu yo ublay. Henry mentah. But now, Henry mentah pila yo kajing snei dah kata kajing bamkok ngu jongki. Kum joru kita mentah kita long ki bamkok ngu. Bada kata kajing le isnei kaba syapi on yo le isnei ken yakiru kaju kajing penim. Kaju gaji penim, kaju gaji isnei, kaju gaji kaju oblay, kasawan pat syaki. Aingu yo oblay, bangidang yo yakane kala. Mana kita tahu, ngakau pernah orang ini kun jo oblay, kira pedang yo try Jisu. Ya lap kloi ki bahayang masem. Iparlau perajor, ya lap kloi. Ya thuk kloi sebagai jipenim. Namar bayo Allah badapno katakan nambar joki gentle. Image pi inum yo jipenim show. Ipa jompi. Para marjan. Akut. Namar balai lah katakan nambar kelawan. La close. But nakam ta jongi kila piang utrai Jisu ngaong ani kapor baro kibadan hang ni bat kiwe ki bepet leng ba ke YouTube channel. What paidin long klan bau try. Nama lada pi paidin. Kadang pedeng kabelang very risky. Ngalaban anu kesamenta. Hidon gibri yang saya sebar ki kuat barung ne apo. Syuki bar ladap. Kemno. Eldas plin nang tei yang imi sabar. Dai wan biang ladap kopai manore ke syuki jong i lakut. Na kata kadau ngivia pedang yo try Jisu what paidin. Namario bahaka por pedang paidin kan nambar ki gentle ka dapno. Lakut. Long klan ha utrai. Long klan baru try. Stangka tu ne por. Koki kun ge jo blay. Koki kun ge jo blay. Tibne em. Bau blay. Bagi hajas ne menshwa bakan ja. Ulayo i. Ya ke Gaba Adolf Hitler unle ki jiu. Ulade bi. Bela de bi ke ibu Adolf Hitler unle ki jiu. Ublay ulayo i. Ye ki shing. Jadi babon dak million. Shing jadi jiu on separate. Ceki jaga berpair. Bela de bi. Bana kata dau ura hakji ipau yau Ezekiel. Open i kata tem juga shing kiba rakyang. Kabamut ublay open i ya ke kaban saja ke Israel. Oh, ni Kristan barabor mi keren ni kana kabenta ka ti ublay ngila ban keren bun ki dah kata ka jing penpa ka jo ublay hanrei ka basyai kedar kani ka prophetic word ka bawan na ublay show Ezekiel kalong nam ta ki kun Israel. Kay kaban saja. Dangi puli bat nga na ka tien jo ublay.
Sengap ngan puli. Pidan por man bat nga. Sengap ngan puli. Ka kitab Ezekiel ngini puli kal nong ban lai phu nyo kedekot ke banang kong ngini poi hadu ke bakandai. Hadin kata ngin sia poi sekiwe-kiwe di. Sengap. Nang man lai phu nyo dekot nang kong do kandai. Sengap man puli manga. Kakti utrai kalalong hanga baulara no yang kani kadai kajong Ezekiel wiatu ke wajayu baulara no yang hau mensim utrai baula pensyong yang hapdeng kathem di kaladap de kising baula penyat yang hajan jongki baro saudong pada kami kila don shibon ba halor kata kathem Tia kami ru kila terkong Baulong hanga ko kono briu. Kini kising kila banim. Ti ngalaya tu atrai ublay metip mami. Ulaong pat hanga. Tuya tu lepa halor kini kising batuong haki. Api kising baterkong tus ngewi kaktin utrai. Kumni ong utrai ublay hakini kising hakmi ngan tian mensim hapi tepin im bangan bu kithit hapi bangan penmi yakido hapi bangan tap yapi dagasni bangan tian mensim hapi tepin sa im bat pin yo tip banga long utrai kum tang le tulpa kum bala hukum yang ti habang le tulpa kala don kajing sawa ba kajing badha kami kajing khi jo kising kila wan yeso lang kising hakising ti ngala kami badha kami la don kithit haki bad ka do kalami bad ka sni kala tap halo jongki Henry om shim la don men sim haki Anda kumta ulo hanga tuya tulpa hagal tuya tulpa ku khonu briu batu ong ru hagal kumni wang utrai ublay komen sim to wan mi no nasa naki saula batu persat hakini ke bayab bakin yo im sekaban nga ngisi plebiang Sebenarnya kena sepas away. Kalau kita mabar, baru Hitler ulah kelalong, utau sensar diktator jangan percaya. Kena sepas away dua sapusan. But kaya kita ulek kalau usul ni kejiu hadu kata-kata. Wah di kejiu, seno kidon hak lengga percaya. Walam iki, nak long deki jihad, deki ling, deki kali, deki rel, deki aeroplane walam iki. Cakwe ini ki jaka ke badon hapa Poland, maka Poland kadang don hak kajin syad juga Germany hatu kopor, hak Auschwitz. Bad hangta, lapan kre, ya kita babun ki kamera, kebala kot iki kita ki gas chambers, kayak gini ki gas chambers. Kebelang airtight, kawin pun kamera long airtight. Labu, yaki hajar. Bagi pau hajar ngud, ki kun Israel nadu ki kelung hadu ki temen, hagita ki gas chambers. Badon da kimla shiwan pli ki jingkang, badon dan oxygen show, ban ring mesim. La pelaj de gas. Kitu Kiba hari ni kisnem kita dap pilih amat ikan jingpang COVID. Kisngau tu ikan jingnya jar, habam yok ban ring mensim oksigen. Agak tu sengi bangai songkai, elder kita pikir mau, bangai songkai baik tu nengut para bangai kia tu kiba yok COVID kiong ni ikan jingnya jar. Daring mesin langsung. Mapalai mbio syu, nak tahap pendai oksigen. Ki kun Israel akan dengan por. Ki don apa jo kita ki kamera balaset. Rugi kelong
syirna bakan tei. Myosho ban ring mesin. Peding. Pan fitip kat nungut. Riu million. Ke Israel hatu por. Kalong kumba Arsha. Yaka population juga Meghalaya. Baru. Yaki balala latep. Dari ke bom la bantep. Yaki sing jongki la sub saplet keleng sodom. Beliau yo i kata. Ben au Ezekiel. Sing. Kan flip no. Ngam kuai don ki belung mesiem ki yo bad dreams with the nightmares. If it's so true kata. Ban million ngon. Dan jikasu. Aman tep. Ki bala man tep la tep. Ki bamla la super spread keleng sodom. Laki don pat de ki jiu. Ki bala light. Kita pet keleng song ke jaga. Kita lainnya kekti jong Hitler. Kita don kita satu. Bahkan live hoterik jong April. Kat kendai spa saupusan Hitler layap. Live hoterik April. Kat kendai spa saupusan Hitler layap. Bahkan yang kata ke kebaca. Kejiu. Kilawan pai biang. Israel kumbau bleiwong ngan skata yepi cekeleng kiri ka partai ban ngan sawalam biang yepi ai sab 3 jam show blei pada bakilawal biang syapo ri Israel kini ki jiu ki basa ke ki bakilong menta ini puli ban ngas ngap nak aktin ublei. Ini apa yang dokat kat basipau dokat sao ngap. Kumtang ada tulpa kumbau lah hukum yang di kamen sim kalawan haki bakilaya bakilaya yengru haki kejat jongki upai ba belin mighty army. Pendakum taulong hangaku kuno briu kini kising kilong kayeng Israel. Baro hakmi ki ong kising jongi kala terkong no baka jingkermen jongi kala du no la od no khot yengi namar kata tu ong try ublei namar kata tu ya thul pa ba tu ong haki kumni wong utrai ublei ko ki briu jonga hakmi ngan peli yeki jingtep jongpi ban ngan penmi no ya pi na ki jingtep jong pi ban ngan walam ya pi sekari Israel ti ku ki briu jonga pin yo tip bangalong utrai habang ala pli ki jingtep jong pi bangala penmi no ya pi na ki jingtep jong pi bangan bu yau mensim jonga hapi de pen saim ban ngan pensyong ya pi hakari jong pi ngan pensyong au blei mdeu presiden ka Amerika mdeu prime minister juga UK ubleu ong ngamanga ngan pensyong ya pi hakari jong pi ban pinyo tip bamanga utrai ngala keren ya kata ban ngala pendep ya karu ong utrai ong ban nga haleluya ublei uday ublei habaki Israel hadin kat mabak menungkong hadin kata kaji syak pensitam kaji syak masaka kepada palat hakakti jong Hitler hadin belakut kat mabuk Hitler layap kilawan pai pat sepori Israel
Haka kat sao tarik jo benai mi kat kendai spa sau pra. Kat sao tarik jo benai mi kat kendai spa sau pra. Prime Minister David Ben Gurion, the first Prime Minister, pernah ia ke independence hakikun Israel. Lapan benar ia kaji pelai lut. Mau pun benar. Ushim ia katakan decision. Ruang bala pelai lut ke Israel. Lapan benar katakan independence. Kan mau bahakat sautrik umi. Kan sepas sabopra. Presiden juga Amerika, Harry S. Truman, ulah pedang ia kata kaji benar. Bagwa pela kalong hadin laisngi. Ka Russia ka basyun ia ka Israel. Ka pedang ia kata ka declaration ka Russia. Ka pedang hadin laisngi. Kan mau ka tien jo blay na kitab Psalm ka bala thot hang tai. This is the Lord's doing. It is marvelous in our eyes. Kani kalong ka jingle ka jo blay. Na makata daw kalong ka bapla hakamat jongi. Haka kitab Ezekiel pen puli lai pun riu kat kandai bat pusau sengap. Ngan puli mengenai Ezekiel lai pun riu dekat bakat kandai bat pusau ong kumni. Blay ong tinga lapan sakamaya ki hakaleng ki kenjaban riu. Baiklah separate kelengkari. Arfu saw ong namar ngan baru belehi ong ngan shim yepi na pedang ki jat ban riu ban ngan ya lum yepi na kiri baro ban ngan walam yepi hakari jongpi. God is God. Ong ban nga God is God. Ublay, ulang, ublay. Compare kumnoru. Ublay, ulang, ublay. Ka development ka bawan na Israel menta ka long palat liam. Kabaka wat ka ri India ka haban pit therthma na Israel. Ka Amerika ka Shania ay scientist jo ke Israel man kapor. Bangi dayo I wat mudiru ulej apo Israel udi ko umduriaw. Bagi ba bon ki scientist ki ba pi ki ba bon ki ka perthai de ki no Israel. Chawan penkot. Chawan penkot. Bon apreng jenging la julet-julet dekat plane. Dai? Bon apreng jenging la julet-julet dekat airplane. Habis ini lama ke airplane. Habis ini poi airport. Nio deki security. Very, very tight security. Bamla balai airport. Tang shkam le bakala kamu lasha bat. Lasha kem. Very strict. Tikai ke jaga long. Haka arpo pratarik jo benai June. Arpo pratarik jo benai June. Kat kendai spa nyo pon riu. Arpo pratarik benai June. Kat kendai spa nyo pon riu. Asnem hadir mengapa yang utrai. Kini kita teroris. Kila rabor, kila hijack ia ka plane jong ke Israel. Kabami na po Athens banai sa Tel Aviv kanong ba Israel. Hanray kila rabor ia ka plane kabadap na kispangot kinong Israel. Bat kiwe di Kibriyo. Kila rabor ia ka takar plane sa Uganda. Pakila bat hangta. Isngap. Haka sautarik jong Julai. Haka sautarik jong Julai. Kat kandai spa nyo pon rio. Ki komando jo ke Israel. Ki lej ban sei ko plane.
baklem don weiru passenger bayab hapo Uganda lan mudur tangban ku sa jule em bakal plien ajule em bana bakal plien ki komando juga Israel ki lej bay hapo airport don ki jile akan tukat ni kam da jur ki say kita ki passengers ki bela aset ki kita terus kita tumen penyam say ki ne ki kamera ki don walam ki share plane take off the airport mi na po Uganda kon plane jalur penyang hiar Nairobi pendap penyang Nairobi lej pat Israel adu mentah kana Kenya kalong kari kala kerkhuna pedeng kiri ha Amerika hapo Afrika kadau kalong namar balik kala bahak Israel compare ki ngai ha gospel den am ta jongi nama ka sapoi ka por ublei usale pan ta jongki ka England kamla ka Amerika kamla na kerma ho ka por ka jong u president Jimmy Carter la syara bor ka plane Amerika persyang ban le shim ko ba shim ki komando Israel fail ka Amerika kamla Bilad kamla France mla Israel ki lej bej hadu airport rescue God is God. Woo! I'm excited ngalong kemen hadu kata-kata bangat tip yung ne ublay nama ulong ublay anom don ka ru ka basniu ka basyapalat ka jing perkat baga jing temu ka jo ublay ka banjay ke Israel shwa kapor ong ban nga hallelujah kon jo ublay anom don ka ru ka banja ya ka balang ka jo utray kay basniu kanum la banjay ka balang ka jo utray palat shwa kapor ya ka ba ublay ulat temu nam ta ka balang ublay pendep lengba ka balang badda ka balang kanum don ke ka bala ban kata ka balang mar ba ublay ude ublay kan kandai trik ngi shem ngi tap boot nam ta ka government hapo India hapo Delhi kui ki kon jo blay gi dwai nam ta ka election haring akwa ban on kan ka way kui ki kon jo blay do not worry no matter what the outcome is no matter who rules in Delhi God is God is God is God ublay but hang juga por ka kwa banaong ipi as individual kan bangej ho try ki khon jo ublay nam don ke ka bala ban ja ipi kalba utray umpat pendep ya ka jing temu ka plan ba ka purpose ka bola plan la purpose ya ka ba unle happy bat leng ba jongpi mdam la bang kata ya pi because we serve a living God ong ban nga hallelujah praise the name of the Lord oh hallelujah amen Kom nu fila ban shong ngakwa ban yeng ban cha ban shat ban kan thi what a blessing to know this God kat nu ke jikar khu ban tip yo ne ublay ban ong yo papa amen what could slay ong ban nga hallelujah ni yeng ni ke shong ke jongi
Oh, hallelujah. Worship team don jirwai. Dikan lana don jirwai NM. Dikan lana don jirwai. Don ong dam don ong. Ni pen wai no kloi. Hallelujah. Hallelujah. Risa, Risa, Risa. Oh cry, na ayam biar kajengko. Silap lagi bohong. Silap lagi bohong. Saya ke balang GCC dengan sulung ke balang ya syat bitmo. Wah, uparat jong Jisu hikai ban syat te. David hikai ban syat. Kebalang GCC ni balang kepada dekat kemen. Upol utho akasiti jauh sini balang kebangi puli wong kumne wong. Rejoice in the Lord. Not only 1 or 2 days, a few times, but every time. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Amen. Hallelujah. Amen. How try? Risa na dikmen, oh Risa na dikmen, bow cry, na ayang iyak kajengko. Risa na dikmen, Risa na dikmen, bow cry, na ayang iyak kajengko. Atiar jengdom, himdon por persayangi. Ima jengdom, Risa Dagman, Risa Dagman, bao try, na ayang iyak, say siyan atiar jengdom, himdan por persayangi, hima jengdom, himla, dapat try, lang mas yang jengpen, iyo jengdom, that's now, kulang road, Risa Dagman, Risa Dagman, bao cry, na ayang iyak kajengko. Risa Dagman, Risa Dagman, bao cry, na ayang iyak kajengko. Bao cry, na ayang iyak kajengko. Bao cry, na ayang iyak kajengko. Hallelujah. Don give a bang bositang mene kapor. Hallelujah. Ya kajing job. Halo kajing pang jong pi. Amen. Mau try jong apa jong pi. Ulong job. Hallelujah. Ula job ya kajing yap. Ula job ya kapok. Kajing pang jong pi kanum kan ai. Kam dan bor. Bu ye kiti jong pi. Haka benta jong kamet mo pi pang. Kenma mi kbai ma sem ki pang bositang mene kasi. Ngin let man duai ini kapor. Nam ta kajing pen kya jong try. Hallelujah. Hallelujah. Try sungi wana kemat jome. Try sungi duai. Kajing berkia kajome ke try. Yagi kon jome ke try ki badan. Kajing pangjing sito magane ke ski ke try. Try. Mela job. Yang pop. Mela job yang kajing yam. Mela job yang kajing pangjing crow baro try. Mela that rong. Yagi bor kajing pang baro. Hakane ka klemat.
We declare, you are healed, you are healed, you are healed. Kibayang masam jong biglang makia, haka kertang ke jong Yesus. Haka nega ski, bediang yang kecil makia jong try, haka nega klemat, haka kertang ke jong Yesus, haka kertang ke jong Yesus. Orang iwan kemat jong nega por, panai ngolam ke try, kecil crowd jong me, panai ngo ya me ke try, pamelong ublay. Melong ublay go try. A blay go try. You want celebrate, one let men. Yaka jing crow go jong make a try. Haka jim jong make a try. Try Jesus me wrong you money even crow you make a try. Bago try ki kun jong make me na ka chaka. Kin me na ka jing men. Kin me na ka ta ka jing so to. Pa melong ublay jong make a try. Pam don manu wala man yang bersya. Kibor kecing tem, kibor kecing dom, kibor dom setan, kibor kecing bang, kibor kecing crow, kibor kecing dom kecing kerdu, kim laban ban yang ikut try, mangilong dikun kijong ikut try, melong uplay jongi, melong papa hamaneng jongi, ya ingu ime, ya ikaburam sudah ikut try, kalau jingi kene kapor ikut try, tak kecing kemen kijong me, tak kata kata ablay kecing sok kijong me, tak kecing kerdu kijong me, ay kemat kijong me. Kanton hangi barobor to travel to try. Ai kajing iba jume ublay pa. Kajing ay jume try Jesus kajing pasat bo jume man simbo. Kanton rekat bat gikon gichome. Kiba don hagani ka klemat. Bo bigiri ko kadang sobang satla ka bertay ka bkhot ka pangkang tan jume Jesus. Nado menta bat sebam jukut. Pakapang borok kaway kanong. Amen. Amen. Amen.